Demek Kur'an-ı Kerim жалпысынан başında ne kıldı? 3 usul bayandadı. Halal boyunca. Birinci halal haram bu selerden işin eremez. Benden iş emez. Ana hükümde Allah beret dedi. İkinci usul Allah Teala halakalakum ma fil ardı cemi'a. Huellezî halakalakum ma fil ardı cemi'a. Yer betindeki bütün bar nesene sizlerge asıl ibahat kılıp mubah kılıp verdi. Üçüncüsü o mubahtındagı en yaxşısı tayyip bolğondu jegile dedi. Özüңөр менен ыктыярыңар менен бул нерсени халал харам деп баяндап кыла dedi. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтат: "Ва ла тaqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hada halalun wa hada haram litaftaru ala Allahil kadhib innellezina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun" деген аят бар. Өзүңөр тилиңер менен, оозуңар менен бул hada halal wa haram деп келе. Жалганды Аллага доомат кылып, жалган Аллага нисбат кылып, унутпай айтпагыла. Innellezina yaftaruna ala Allahil kadhib la yuflihun. Allah'a жалганды нисбат кылгандар, Allah'a айтпаган сөз айтты дегендер, булар оңбойт dedi. Булар ийгиликке жетишпейт, булар муфлихун болушпайт деген аят бар. Ошон үчүн биз халал харамды кимге беребиз? Аллах Тааланын өкүмү деп Аллага таандык кылабыз.